Mayayabak po kaya katamungan. Idaon tayo po yung kaya katamong banalamisa para king kapasalamatan na ning balayanan ning maya papastul, lalong-lalo na king kapasalamatan dareng Ladies of Charity, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Mr. and Mrs. Rodolfo de Macali, Gloria Matic, Pina Mercado Zambal, Delfina Mercado Año Nuevo, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Monet Mercado, Mr. and Mrs. Salvador Patdu, Josephine Patdu Villarino, Malu Patdu Web, Mrs. Corazon Nicdao, Dolly Kanda, Lourdes Escoto, Nelson Drugstore, Remigio Soto, Cherry Gamboa, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Eduardo and Frida Gomez, Mamerto and Sinya Dizon, Mrs. Estela Dungka, Rolando and Emily Narne, Arnold and Joscora Luge, Alfeo and Antoinette Dungka, Nicomedes and Jocelyn Dungka, Herbert and Arcel Dungka, Eligier and Jocelyn Dungka, Mrs. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Alona Pineda Tubig, Jaime and Angelita Gopez, Haina Nicole Kiambao, Kambeda po, ring karelang pamilya. Antimurin para king makapasubaling kayadwanan dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Maria Manalo, Alicia Samia, Romalind and Rachel Gomez, Miss Ria Cruz, Mark Manabat, Mark Nico San Pedro, Irene Kim, Aris Santiago, Kambeda puring karelang pamilya. Kapasalamatan mo rin para king Aldodang Kebay Tandi, Wanda Almario at Diana Kanda. Para king safe travel ng Dari, Carlo, Hazel at Hunter. King quick recovery dari Sylvia Salaria, Juliet Lishore, Lilibet Silvestre. Para king complete healing ng J.R. Soto, Alona Pineda at Lilibet de la Lamon. Yulino sana king kayarian ng maligaya ding kapatadtamong mayango na biye, lalong-lalo na para king first death anniversary ng Alberto at king death anniversary dari Michael Quintano at Bienvenido Bungke. Para king 40 days ng Alejandra Malit. Yulino sana king kayarian ng maligaya ding kapatadtamong mayango na biye, lalong-lalo na para king kaladwada di Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Asuncion, Jonicia, Manuel Sr., Milagros, Derek, Isabelita, Jerry, Gregorio Jr., Leonor, Noli Sr., Edwin, Raimundo, Lourdes, Romeo, Tatang Mau, Eduardo Lee, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Alvin, Francisco, Nicolasa, Teresita, Aguinaldo, Mirna, Pedro, Gavino, Adelaida, Emiliano, Angela, Francisco, Ricardo, Joseph, Lisa, Richard, Lydia, Ronald, Asuncion, Rafael, Darwin, Eliseo, Matilde, Hilaria, Merlina, Herminia, Juan, Ignacio, Sofia, Sofia Denise, Andres, Lisa, Pepito, Sayas, Basilia, Ronnie, Marcelina, Apong Laring, Virginia, Juan, Diosdado, Gloria, Irene, Rosalia, Maria Corazon, Alejandro, Manuela, Domingo, Alfonso, Manuel Sr., Emerito, Francisca, Juanita, Segundina, Javier at ding sablang kaladwa. Miti po nanting meto nga pamilya, makyabeta po king dalit a pamuklat.
king lagyo ng ipampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Kristo, ing lugod ning Dios sa ting sala, ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keko antimurin. Kapatad, abayabe tayang ibuklat imbayong banwana ning liturhiya, king kapamilatan ning kapagmasusyan, king mumuna ng Domingo, ning panahon ning Adviento. Kaniting misa, paganakaning ginusukat tayang isadya, ing sarili tamo ling daratang iya, hanggaman king oras ay tamo asahan. Kapatad, kaniting misa, agkata nakatamong lawen tayang malalaman ing sarili tamo para kaniting pamanenaya. Yabetala kaniting misa ring kapatad tamong Ladies of Charity, karet-karelang kapagnasan at panalangin. Batangan pong maging karapat dapat si siyan talapa at panyawad talang kapatawaran ding sablatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, at kimpangapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie Alanaga. Amen. Ginoo, pakaluluan mo kami. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakalulu, Kristo, pakalulu, Ginoo, pakaluluan mo kami. Manalangin tamo. Oy pangatsabanwa, pagimputan na rin puso mi ing pali ning kekang lugod, at pagdulapan na rin kaisipan mi ing sala, ring kekang amano. Palablaban mo ing kaumi kang Kristong kekaming talapagligtas, at ipagkalub mo ing sikanan sumulong king lugod, baning munag ning kayang panyatang, das na king magsaya arapana, at matulang tatanggap king sala ning kayang katutuan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't kin libro ning propeta Isaias. Oy ning aninag tungkol king Huda at Jerusalem, abinyena ning Diyos kang Isaias, anak ng Amos. Karing aldo daratang, imbundok at tatalakaraning templo, yaing peka matas dili karing bundok. Matas, ae palak karing sablang bundok-bundukan. Dakal lang bansa ring kaya lumapit, at ding karelang memalen sa biyanda. Tara, mukyat tamo kimbundok ning Ginoo, king templo ning Diyos ng Jacob. Ban ituro na katamo, nung nanoy burinang parapat kaya katamo. Ban kanita, lumakad tamo king dalan na kayang pinili. Uling intuturunan ning Ginoo, manibatan Jerusalem, manibatan king Sion, mutos siya para karing taong pinili na. Lutasana ing era pamikaintindiring mga ragula bansa, pandendoring esparara, bang maging sarulla, at ding karelang tandus, ban maging layatla. Enala lumual makigera ring bansa,
ning ena magsadya para king labanan. Inyai kayong lahi ng Jacob, munta kayo Keni, at lumakad tamo king sala, ababyen na ning Ginoo, kaya katamo. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. dalita pakibat, mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, munta tamo kimbalen na ning Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntatamo king balena ning Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, munta tamo kimbalen na ning Ginoo. At ngeni at syuta na makatalakad, kilubding pasbol ning Jerusalem. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntatamo king balena ning Ginoo. Iting Jerusalem kanayunang tangalan, kasanting na, kaayos na kimpangalarin na, karin pupunta la ring dayi ning Israel. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntatamo king balena ning Ginoo. Ban pasalamat king Ginoo, antimoing inutos na, karinding ari ning Israel magluklukan la, ban mukum karing karelang sa sakupan. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntatamo king balena ning Ginoo. Ipanalangin niya yung kapayapaan ng Jerusalem king Ginoo. Minawala sana retang malugod kaya ka. Ing kapayapan manatili sana kilubding pader mo, at masanting nga kabiyayan, kilubdaring kaya kang palasyo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntatamo king balena ning Ginoo. Alang-alang ka rin ka mag-anak at kakaluguran ko. Kaya ka, Jerusalem, sabihan ko. Ing kapayapan manatili kaya ka, kinguli na ning templo na ning ginung kaya katamong Diyos, penalangin ko, ing kaya kang kasaplalan. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntatamo king balena ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, baloy king miras na ing oras, migising na ko ngeni. Ing kaligtasan tamo, mas malapit ngeni kesa kanitang magmula tamong salpan tayo. Imbengi alos linipas ne, at tutuneng malapit sunlaging aldo. Painggulutan taning pamanyapat karing sablang dapat ning karalumduman, at damputan tanala ring sandata, at lagetana king masala, ban marap king labanan. Mibiyabiyata sanang makayagpang king karampatan, anting tao king masala, na magpalalo king katakawan at pamaglasing, na darapat king nanumang kanawangan, ala ng kagaspangan na ugali, na mipate-pate at mipangarirya. Bustan yung Yesu Kristong Ginoo, yung maging kalasagyo. Yun naisipan ing munyedalan, king pamanusig karing marok ng pamitan, ning kekong katawan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tapot ikantataya ing Alleluia. Ing Diyos sa pasala karing sablang puso, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatad, ganiting aldo pagmulantane, ing panauning adviento, bubuklat tala ring puso tamo king lugod ning Diyos.
kabang magsadya tamong tanggap kang Kristo karing biye at pibale-bale tamo. Ding kandila niting korona ning Adviento, paganakara king i Kristo di natangya ban nang itabi ing dalumdum ning pamikasala at ba nakatamong tayran king sala ning maligaya ng kayarian. Di natangyay Kristo ba ni kabus nakatamo, pengako na naman ingin mibalik yang pasibayo. Manalangin tamo ban panetang makasadyang salubong keya. Datang naka Ginong Hesus. Ing pamagmasusi tamo king Adviento ibuklat na lasari puso tamo king lugod ning Dios. Manalangin tamo. Datang naka Ginong Hesus. Ing sala ng Kristo manyaliksik sana king dalumdum ning kasalanan. Manalangin tamo. Datang naka Ginong Hesus. Iting korona ning Adviento paganakana sanang parati kay katamoy sukat tayang pagsadyan ing panyatang ng Kristo. Manalangin tamo. Datang naka Ginong Hesus. Ing pamagmasusi tamo king panauning Pasko, katmwa na lasanang kapanayan at tularing puso tamo, kabang pagkapilitan tayang tutukyan ing alimbawa ng Jesus. Manalangin tamo. Datang naka Ginong Hesus. Manalangin tamo. O Ginong Dios, matula ning panenayan ning banal kapulungan mo ing panyatang ning talapangabos na, ing minyesala karing pusumi, at mitabi king dalumdum ning kamangmangan at pamikasala. Itugtog mo ing bendisyon mo kaya kami nganing sisindyan milarening kandila niting korona, mananunas sanang ing salara, ikablas ne ing sala ng Kristo, ing Ginu manggaman king alalangga. Amen. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Doning katuliran, i Kristo kekatamong Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo.
nga ng Jesus karingkeyang alagad. Ing panyatang naning anak ning tao kalupanenitang milyari king panahon ng Noe. Kanitang panahon bayo dinatang ingalbog, mamanganlat miminom ding tao, ding lalakit babae, makyasawa lang king mismong aldo linubya king daong inoe. At erabalo ing malilyari ang gaking dinatang ing albog at di kinalangan ning albog. Makanyan mo naman ing malyari potang datang ning anak ning tao. King panahon na ita, karingadwa kataong at tsuking marangle, ing metong mayakwaya, ing kadwa mitagan niya. Karingadwang babaeng gigiling trigo, ing metong mayakwaya, at ing kadwa mitagan niya. Mingat kayo, ulinanita. Uling eyo balo nung nanong aldo ing panyatang na ning kekayong ginu. Dapot tandanan nyo ini. Nung ing meto nga bibale-bale, balo na nung nanong oras ning bengi karinya datanging mapanako, pilming eya matudtud. At ene paboren makapanlob, king keyang bibale-bale. Inyay kayo man, makanyan kayong sukat makasadyang parati. Uling datang ya ing anak ning tao, king oras a eye panayan datang. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapayabak po kay Kongan. Mayapayabak mo naman po, Amo. Happy New Year! Happy New Year. May nga pabiglala pa mo rin nga liwa. Ewari po, biglat tayong bayong banwana ning liturhiya niya pin king pisamban, it's really Happy New Year. Niya pansinan niyo po medyo minaliwayas ke ing ke katamong pisamban, pating paring mataba, mapulayang ubi na. Kulang ya pang latik nga rarahin ng EMDC nandin. Pero pansinan niyo po, minaliwanayas ke at yapi-napin yan, eta na pigilan, datang na yapin ing Pasko. Tayo kayo po, may kapanalakad na ang Christmas tree. Timpang kakanyan, timpang makanyan, ne po. May kapanyabit na komparol. May kabit na lat, may sabit mo naman din kaya kong Christmas lights. O, miyad siya na kospilap ko, kanyan. O, matas na naman, yung kaya katang kuryente kanyan. Pero yung pin po, kebit na yung kaya katamong ken liturgy, king kasopan na rin tao ken ipisamban, bigayak nepin yung kaya katamong pisamban, at ngenipin, binindisyon tani yung corona ng Advento, yung Advent wreath, at sinindita ni, yung mumunang Domingo na niti, mumunang kandila na maglarawan king mumunang Domingo. Ewari po, banwa-banwa na mo, gandang sabyan, saglikan yan, misindilangan din. Bakit? Nakabilis sing aldo, neware, nang kabilis sing panahon nga tamo. Dahil nga liwapin po, ngarang sasabi, hamong, balam kapilan, tapa mo magsimbambing kita kilwal, o yan na naman, pabanwa na, ing milabas. O hindi mo yung panagkat na ning ginu kay katamo, na etamo papaboren, kabod na lalalabas deng aldo. Eta papaboren, kabod na lalalabas deng banwa. Ngarapin deng makatwa, mo napapaboren kabod nakatutwa nga lang ketuan. Eware, kailangan panemeng lalon ing sarili mo. O yan yung panagkat na ning Advento kay katamo kaluguran kong kapatad. Kasi ning kay karing aldoldo tang pangabalanan. Napon po kay misa ko sinabi ko niya naman ini. Detangausan tamong daily concerns. Ning kay uling masyado tang ipapasubo karela, ipapasoso karela. Ning kay akalingwan mo na kabud na lalalabas dengaldo. Nanula rin pangabalanan ta aldoldo? Sigurado ko, metong kareng isipan nyo kanyan, nano kaya ang ulam mi potang pagtuan? Ne? Nakwas na pureng ima, yan ang aldoldo orang pigagap yan. Nano na namang salwad ko kimpalengke, nano na namang iluto ko. Potang kairgo, manyawad lang suggestion, darling, anak,
nanong buri yung kanan, ng buri ng sabyanda, ikang bala. O kaya, anjang nano nga na, munta ka palengki, salwa ng anjang nano nga, wala lagi biye, kaya na nakakaragula problema. Yan ning haldol-dotang pangabalanan. Baka yan mo naman, cellphone. Pila niya oras ka kanan, kaya kayan. Pila niya panahon kakanan, king balang metong kaya katam. Karenganak siguro pa mag-aral. Uling haldoldo, mag-aral no ngeni, at inanlulog ka rin eskwela. Makanya niya naman yung sasabyanan ng ginuke ng ebanghelyo. Kaya ang panahon ng Noe nga na, masyado lang concern kay aldoldorang pangabalanan. Dahil tao nga na, mamangan la, miminum la nga na. At kay ba't, makisawa la, kakasal la, o yan yung pigagap na rin tao. Kaya ning kaya katamang ebanghelyo, sinabi na naman ng ginu, at ing adwang babae king marangle, ing metong mayakwaya, ing kadwa, mitagan niya. At ing adwang gigiling nga na, ing metong mayakwaya, ing metong mitagan niya. Naay mo rin nasabyan, o rin din pangabalanan tamo, kabiyayan, nepo. Itamo man, o ba't magpakasubsub tamo kayong kabiyayan? Mumuna, gatang sabyan, masakit kasi, ing biye nga tamo. Napotang manintunan ka, magobra ka, nepo, ing isipan mo at the back of your mind, at tunay naman yung spelap ko kanyan. Di na naman bayaran danom. Magmatrikulano naman din anak, nepo niya, nang kayo may papasubsub ka, kaya ning sakit tayo ni, na ning biyeta mo. O rin din aldo tang pangabalanan. Nangulam po ta, isipan kaya papinamong ana. Tutuya kasing masakit. Pero mas masakit nung ala ka pang panyali. Ale? Mas masakit niya po ito. Ngarapin po keng keraklan ngeni, kanita nga na, potang gigili ka sibuyas, kanta ka kikyak. Ngeni sa salwan may pa sibuyas, kikyak na ka. King kamal na. O yan yung katutuan ngeni. Pero, naning paganakanin nga pong ginu. Advent is a season for us na atin datang. Pagsadyan me, tumula ka, magsaya ka. Nepo. Anya pong, siguro 2 months ago, ini pong kapatid kong panekukwento at sa Amerika, bigla-bigla may ganahon siya kaya kami nga na, peparala na lang kitan GC me. Tinyan ticket, muli ya ka nung Pasko. May guluke po, nepo. Agad-agad, senior ke, karening kapatid ko. Hindi ka nung metong kung pangunakan at tsukem bangko, kem video, ginuli sa kino, ay! Muli ay T12 na nga na kanon, nepo. Kay ba't may ka nung karine? Makanya niya mo wari, ing pamanyatang naning ginu. Aliway tang ginong mamatakot kay katamo. Aliway tang ginong aro parusana na kanyan. Aro pamaroka na kanyan nga mo. Ali, nune, datang yung ginu. Yay, datang yan nga pong ginu. It's a joyful anticipation of the coming of Christ. Matula kang tanggap at magsadya para kaniti. Hanyapin po tang ating kan datang bisita nung indalaga. Ing dalaga, datang yung maglolo kaya. Datang ya kanu nga na, nang gawa ng mumunan dile, marap ya salamin. Ale, marap yang salamin. Pakalawin pa yung sarili na. Oh, yang ita mo naman eh. O sigurado ko, bayo ko mintakin, iminarap ko pa salamin. Ale, bakit? Kasi burimeng lawen, makasadya ko. Bala mo yung adviento, mamarap tamong salamin. Ating ko pong ikumpisal kay kayo. Karen pong ganaganang meging parokya ko, karing balang meging kwarto ko, malyaring mawala, ing maragul asalamin. Kaya pong Chuku Hensonville, uling bayo yitang parokya ka rin, pagawa ko pa, 7 feet by 4 feet, nepo. Yun nakukutangon, makantaya kalapad. Balo yun na, nepo. Potang bayo ko lumwal kayong kwarto ko. To the left. To the right. Nga mo. At kay ba't marap ko. Tsaka kay pakalawin ng sarili ko. Santing mo nga ako. Atin na nakukontra kaya biturang ko kanini, ako biruan. Kaluguran kong kapatid, marap kayong salamin.
wari kayong babae, ang diyan karem bagyo, karem persyo, potang ngalimbawa, bayo ko tipang saken, bayo ka marap ka rin tao, nang gawan mo, kalkalan may paita salamin mo, tsaka may harapan. May kanyang-kanyan may paitang kaya kalabi, wari, akakit kumuke kayo yan. Nga mo, o yan ang gagawan mo. Pero nung nilalaki ang miglagay kay salamin, ay ginuko, aliwana yan nga mo. Ngayon iputin lang style, lalo na rin kaya na kanino magdala salamin. Cellphone. Balak mo rin kahit lang kasabi kay cellphone, pero kanyang-kanyan lang po. Buri na sabihin, lalo hindi pala, yung sarili ra. Yan yung kikatamo nga kakit, potang marap ka kayong salamin. Balo yung puwita salamin ko ng kay, it's not just parayakit ko na anong itsura ko. At iya pang meto nga purpose, itang salamin kong maragul. O iniikumpisal ko kaya kayo, pota balayo kakanyang ko na ko po. Nang kayarapan kay salamin, lalo na potang bipali ko buntok. Nang kay magbusit ka, eran ako man puwa pagbuisitan, hali. Eran ako man puwa pangamuanan, uling mapali ko buntok. What I do, I face the mirror, rapag kaya po'y salamin. Kaya sabihan ko kayo, ninang kakanyan. O kamwa mo, o magbusik ka. Lahat mo kayo kabusitam, nakasura nga ako. Yan po yung sasabihan ko, I confront myself in front of the mirror. Nepo. Nang kaya po kay ba't kong may humilya, at ako satisfied kayong humilya ako, halimbawa, because balo ko, I could have done better than that. Ako sumabi kay sarili ko, o yan, nakasintamad kami nigaral. Makarine ka rin tao, makarine kay nga pong ginong ako. I tell myself, sasabihan ko mga kanita, eya po lilipas mo, deningal do nga reti. Kaluguran kong kapatad, ing panahuning advento, may ngariya mo po kanini. Naita mo, daratang yung ginu. Matulata mo, datang iya. Pero pa mo, lawen may pa yung sarili mo, makasadya ka. Harapan, ingapong ginu. Bayo ka marap kaya, harapan may pa yung sarili mo. Lawen may konsyensya mo. Lawen may ngatsu, kayong puso mo, nepo. Potang halimbawa, minarap ka kay salamin. Ikit mo, tikang uling keni, nanggawan mo. Nagawan mo? Nana? Siyempre, linisan me. Hali. Ikit mo ka palang uling ba't kakita ng kusina? Kaya rap mo kaya salamin, nagawan mo. Kunan mo yung pimpo. Sige, kunan mo yung wipes. Kumakang tissue. Pagnamasnan mo yung sarili mo. Kami pa yung dato hanggang luminis. O ganyan harapan mo yung sarili mo. Ikit mo, marinat yung puso mo. Nanggawan mo. Huwag mo po tangat tsuken lupa tamo, agad-agad linisan mene. Huwag mo tangat tsuken puso mo, paboren me paken, mulok ya. Ne? O yan nga manwa, nga pong ginuke katamo, linisan tayo. Wipes tayo. Imwan me, samasdan me, nyapin panauning advento, nung kailangan mong mangumpisal, o hindi mangumpisal ka. Ne po, linisan me yung pilubluban mo. Minarap ka kay salamin, ikang babae, kay ba't mong make-makeup, kaya rap mo kay salamin. Baka yung migising. Bakit? Ot kabira break it, may sarili mo. May itong kakile. Pwede yan. Lumwal kang metong mukile. Ali. Because kilay is... Ulit mo na, kilay is life. Nga mo. Kalumwal metong mukile. Nanggawan mo. Samasnan me, larinan me. Nung alay tang metong, dinan miya naman. Dapat pantela rin, nepo. Nyapin nung ating kulang, sa masnan, ayusan, larinan. Ngayon, nung minarap ka kayong salaminan ng biyemo at ikit mo, dakaling kulang kayong biyemo, paboren mo na mo. Ali, ining panahuning advento sabihan na kay katamo, katmuan me, ayusan me. Nung kailangan me larinan me. Nung kulang iya, ganapanan me at yatsu me. O yan nga manwana, ni nga pong ginu kay katamo. Minarap ka kay salamin, kay ba't mong may manyulod, may mamili ka rin malan mo, kay taking closet. Kay ba't niyang akit may sarili mo, ay, o lupa kong Copacabana na nga mo. Lupa kang fruit salad. Bakit? Samot-samot yung kolor mo Chapsuy ya. Alayang symmetry, hata mo, ela po miterno-terno. Dahil susulod mo, lumwal kang makanyan. Ika, lumwal kang makanyan. Halika, nepo. Nanong gawan mo, ay,
piterno-terno mungan pa, ingega na gana, itang masanting akakit karengaliwa, makanya niya yung pagsadyan tamo, yung ginu. Dapat may terno-ternungan pa mo yung sarili tamo. Makaterno, ketang panayan tamo. Makayakmaya, yung biye tamo, ketang panenayan tamong matula, yung ginuta mong Heso Kristo. Kaluguran kong kapatad, o ining panagkat na ning ginu kay katamo. Kasi nandin wari, king mumunang dalita pamuklat, migkanta mo. Nang kintata mo, choir? Ayaran na ako si kaso rin choir. Panayan tayaing ginong. Atamo, ale? Puso tamo, isadya na la. O iti nga manwana. Puso tamo, ibuklat na la. O sumbikla mayan, po tagalang nanong linwal. Ne. Po tambikla mayan, po tagalang nanong ikit na. Ni nga pong gino. Kailangan, akit ne, malinis siya. Kayak maya, ketang pipaglugalana, pipagkarinana, at mamaleya kay katamo. Kaluguran kong kapatado, ining panagkat na ning adviento kay katamo, maraptamo king sarili tamo, warapan tayo, anti mo yung mamarap king metong asalamin. Napotang inarapan mo yung sarili mo, aliwana yung paring mataba, ingakakit mo. Nune sana, ingakakit mo na, ing Ginong Jesus. Uling, king pamakiwangis mo kaya, king pamaglinis mo't pamaglarin king biye mo, ditak-ditak kawakas mo na ing Ginong Jesus. Amen. Talakad tapo'y pasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tuto, linalang king banwatiato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete. King katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makaluklukwaнаning Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabie ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. parati tasa ng ating kamalayan, king aos ng Jesus sa ginutamo, parating makagising, parating panyatang na, king Santa Iglesia, at king kasalukuyan na yato, at king mitmong kapanaligan, nga tangan pong sumabi, ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia at dingkeyang pamuntok, banayag-yagde ing komunidad Kristiyano, king matatag, mitmong tibe kapanayan, ang makatalakad, mas masampat ayato, manalangin ta king Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kareng anggang iglesyang Kristiyana, ban makibat laking panayaning Diyos at ipasyag kareng amano at dapat ing mensahe ng lugod at kasiwan ning Ginoo. Manalangin ta king Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king yato anong no mabibie, banding sabla, misametong lang magobra, para king pangatoknang ninggera at pamipagkamwa, pamipakasakit, at kayalang ustisya, at magdulap kapayapan, katimawan at katuliran. Manalangin ta king Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kareng kalulu at kareng daralan kasakitan, ban kapamilatan tamo i Kristo, datang niyang dumalo karela, at mamatula kareng masakit, sumaw kareng danupan, mitimawa kareng mipagkaitang kayalan, at midalaking mayap abalita, kareng sikwil ning lipunan. Manalangin ta king Ginoo.
Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katamo nga na tiyungeni keti, ban etamo kabud matula king sarili, nune manatiling magdulap kang Kristo, at king kayang sala, kapamilatan ning pamibayo karing kaya katang sarili, at pamibiyebye, para karing makapaligid kaya katamo, manalangin ta king Ginu. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan tamongan. Iulino sa aking karyan ng maligaya, ring kapatad tamong mayaw na biye, ipanalangin ta aking Ginu. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngini aduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Umekat manatili siping mi king kekeng pamaglakbe. Ipakit me ke kaming dalan at italakad kaya bemi iting bayong yato, ban manatili keng parehong keka, ngenit manggaman king alananga. Amen. Puri ka Ginong Diyos ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pang mi keka, tinape bunga ning gabon. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap niya itingalak, ayam pang ni keka, alak ibat karing ubang. Manalangin kayo kapatad, bandeting kikatamang daon matanggapla arapaning Diyos simpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapuri ti kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, oy pamimiglalang iba't king sablang pigkalub mo kay kami, daraon meeting tinape at talak, samantalang susuiwan da kangeni, tanggapan mo reting kekeng ayin, at antabayanan mo kami kapamilataning pangako mong biye alananga.
Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili ke kayo. At kaya ka Yat antimurin, na yorem pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna at biglat ne para kaya kaming dalan, painturo king kaligtasan. Ngeni, panayan miyay tangaldo, potangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami yasanay tang kaligtasan na pengako na angeni, panenayan mi, king mitmong kasalpantayanan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makyabe, king alang tuknang dang pamamye kapurian kekay niya ngamingan, manalangin. Diyos kang mayupaya, mipnuyay banwa, mipnuyay yatu, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Wan yaing daratang, king lagyuning ginu. Wan yaing daratang, king lagyuning ginu. Hosanna, king kakatas-katasan. Hosanna, king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, king ambon ning espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan yat manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na kapiraso ne, at binyene karingkeyang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon, kinwaning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuananye, at minom kayo kaniti ikayungan. Uling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para ke kayot para karing dakal, para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan nyo iti, hanting kapigaganakan kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Itangan po, I Kristo din tangya at datang yapa, King Birhen Maria, hibaitya, I Kristo din tangya at datang yapa, Maranatha, Amen, datang naka. Ini ang ining gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye, daraon miya keka o ginuing tinape ning miye, ting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan, uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato. Baniganap me king lugod, muna kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing keking Orsobispo, Pasyano ing Obispo Emerito ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanaya ning pangasubling miye, at ding sablang mayango na biye ame nalig king kekang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi, pakaluluan mo kamingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening nuana Virgen Maria induning Dios. Kambenang San Jose ing mal ng esposo. Ring nuana apostoles at ding sablang santo sa may matula keka king kekabaning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenat kaya, O Diyos, simpang mayupayang tuto kagum ning Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya, manggaman king alananga. Amen. 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 King mitmong kapanaligan at lugod king ipa, mausta mo king panalangin tiro ning Ginoo. Datang ke kami, ing kayarianmu, ni pamintuan ing lubmu. Ketiking yatu at king banwa, ni pamintuan ing lubmu. Ing kakanan ni King Aldo ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo at ipatawad mo kay
anting pamamatawad mi. Karing mi kasala ke kami, emu ke ipay saul king tuksu, nunay kabusking marok. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saog ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan mi ang wana paninasan at panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Yarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngayon isasabihan mo kaya kami, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung elawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, adagpangking kaya kang kaburian, mayapan mo'y may kakapayapan at pamisan metong iya. Ikang mabibiyet magari, manggaman, kingalanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tapoy may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'ing milalako, king kasalanan ng yato, nuwan na rin may yaos, king dulang ng kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat igkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatas at isadsad, hangga king biyela nangga. Amen. Ing katawa ng Kristo. Amen.
Kaya kayo pong kapatadming at suking karelang pibale-bale, na may katanggap king banal a komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at suka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening penandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko kaya ka. Amen. Manalangin tamo. Ipa, mananunasan ang iting pamakinabang, ituro na keng lugod king kayarian banwa. Ingkayang pangako at kapanayan ang tabayanan na kesana, king kekeng dalan, keti king yato. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Gidumi. Amen. Lukluk tapo saguli para kareng announcements. Ala po second collection. Kapabaluan po, ken pong daratang a December 1, 2022, magumpisa na po yung Triduum Mass parangal kang Santa Barbara. Ing misa maganapya po keng Santa Barbara Basketball Court itang alas 5:30 ning gatpanapon. At itang Sabado, December 3, alas 9 nepo ning abak ing misa. At itapong Aldoca Fiestan, December 4, alas 9:30 ning abak ing misa. Tutuki pong kapabaluan, ken pong daratang nga December 5, 2022, magumpisa na po yung Triduum Mass parangal king Immaculada Concepcion. Ing misa maganapya po itang alas 5:30 ning gatpanapon. At itapong ka-fiestan December 8, at intamo pong adwang misa, itang alas 7 ning abak at itang alas 5 na ning gatpanapon. Maya pabe abak po kay katamungan. Good morning po. Adwa pong kapabaluan manibat king ministry on service na ning Good Shepherd Paris. Mumuna pong kapabaluan, kempon December 10, magka-medical mission tamo po. At luna pong banwang etamo mag-medical mission. So,
Kaya po December 10, mag-resume tayo po yung medical mission. Impun target tamong pasyente kay medical mission December 10, 200 katao. Ne po. Mamye kami pong stabs kareng barangay at chapel pastoral coordinators. Pamiedo po kaya kayo deta. Kadwa pong kapabaluan, malapit na po yung Pasko. Akasanayan tana po na mamye tamong Noche Buena packages at aliwa pang pamangan kareng kaparokyano tamong kailangan tamong saupan. Ngayon pong banwang iti 2022, manyawad kami po sanang 500 pesos a donasyon para kanini. Ya pong milabas sa banmo, may nyawad kami 1,000. O na ating pong mag-comment ang matwa, sabi niya, masyado yung masakit yung 1,000 ngeni. So, 500 na mo po. Pero, kung meron, nung atin po kay katamo, nabisang mamye, mas kanito, malugod mila pong tatanggapan. Then pong donasyon tamo, ibiyatala po kin Paris Office, baka yung pong medinan resibo. Panayan mila po rin donasyon yu, manibat ngeni hanggang December 20. Anya pong milabas sa banwa, de nga dinan tamo 225 families la. Sana po ngeni banwa nga iti, mas dakal la, o kaya diyang pareho mo katan 225. Kasanting na po ning pakiramdam na balo tamong atin tamong kayabe keng parokya, amanyaman mo naman kanan keng Pasko. May biyala po ding packages keng December 23. Distribute la po keng December 23. Maragal po yung paparasming kapasalamatan kay kayo, bendisyon na nakatamo sana ng kekatang Maya Papastol ating Indong Birhen. Salamat po. Adwa pong banwayng pandemya pero yung pagmaragul tamo po ay naman pagmaragul no ne ingi kakatula tamo bilang metong nga parokya eya po mitok nang ining kakatamang Secret Santa. At niya po ining banwang ay medyo walas-walas ng bagya. Agkatanda kayo po na balo ko masakit po yung biya. Tutoy tanyapin po nga naping Sister Beth making 500 nemo. We will look for other sponsors kanini para po karetang abiyas, makindit ang adiwapang pamiyetamo, anting metong nga parokya. Anya, agkatanda kayo po, naman po kailangan solwan niya itang 500 nga kupen. Nung siping-siping ko bale, oy, tsadinalan tamo. May kadima kayo, metong nepong tao nga sopan tamo, ita metong na yung familyang tumula, gening Pasko. So ito po yung kakatamang Secret Santa, ongoing na po, please, makikit kayo mo king office, bangkanita, properly acknowledge kayo na midinan kayong resibo. Ne po. Dakal pong salamat. Kay ba't na po nini, kareng balang pasbol na ning pisamban, kalakoning birhen, medyo pinawata pa po kasing bagya, pero mi pamye na po yung lamak, karen pong kekatang kapatad lakwas makalunos kekatamo, at mi pagkalub na po itang daralanan ning birhen, pati na po itang iba't keniking parokya na ning Lord's Ascension, mi pamyenangan po ita. Pero atin tapong ausan ngeni, symbolical lamak, ne po. Maka metong yang kaban ayabyas. Yaita po yung kaya kaming sako makanyanya mo, sindagulya mo pong lulanan paminta. Symbolical niya po yung burina sabihan, nakasanayan nyo na po kanukeni, kinexplain de kanako, na ning kaya nga diwake kayo samot de ketang abyas na uling, ba't mo naman kay nga pong ginu, ingrasyang yan, ne po. Kaya, kabit de kay altar, something like, bala mo offering niya, o iba't ya kay birhen. Deta mo pong bisa, detang bisang kumakaretang symbolical lamak, at sula po karempas tamo. Talakad tamo po. Ing ginu manatili kay kayo, At keka antimurin, bendisyon na kayo ng Diyos, sa mayupayang tutukang bering kay kong familia, king lagyo ng ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw neo metanat masayang manaya king panyatang na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kay kongan.